Krista lung kui heta kadinga ke chu kadik thil ka soyang lo soi be chen sun ni nom chu lo nga thru la kal bam tharmi tu nia dia bil thelo tian revival speaker te kan nei mo tian poisa demand masa sia chon rong bol tu ni sia in ngai te tian tro salvation ho ina an so man tum ve mmc chon a demand poisa a be an pur box si te ka sia chon si te fedin pur ve si ho sata te nia ke jong ka tua ro se an ni pon chi patang karon thua yang pathian miom pui ve tho Krista long pui heta ka ding night wolves kani pathian miom pui bok alo chuak festival ba September chan tu ka thian tha te neta hi si sang mai kala Dewan borol masa ke cukup borol lo. Mai kalau nu ina mi sidang sakit ala tiang lo wati hi nia kala thilo. Tu sleeping pill setan min pe katuk kati tu. Drugs ani lo i. Kal bam hinga drugs karon fak lo. Kalau ti hi nia kalau masin kati chin ka kalau masin ko kum khan. Kal ba mai in ram chemang chu tak chu lom ken be ka tum chum chu ngei a thei lu tok pro pastor le pastor ho po pulpit chu min gate dot in soi le an ngam chi ngam